Kublai ya pi baro kapang kapangan a jingkren na pi menta kalong kinong penjot bat ki kris lamler kinong penjot bat ki kris lamler kidai kinong syun jong u Jesus Christ ukun jong ublay usoitan ulajab ban pensyoy ya ka im bat u Adam Genesis lai iway hadu kasan Henry ularem ha gajiale bat u Jesus Christ Matthews saw iway hadu basipo hadin kani uksuj ulasim daka kabu ban pensyoy ya kibri kibaklain bol bha Henry kibatlot kajingai da kini kibri ula pindan kam yaki ban pensitom yaki khon jong ublay ha ka Bible le thul pa syapang ki Kris lamler ki badai kinong bud jong sultan katu katni kinuksa na ka Bible kita kilong na ka kitab jong Daniel kalenong ka bahnyo kadkhot ka bahnyo hadu bapra ka kren kadba ngadang pek ngalio i ya umrat ubasaw ulalong uba itrem uba isirkhei bat uba klain bor uladon ki binat nar kiba he ulabam sabam bat ula kerdem kadbayo umlong kum kiway pan kimran uladon sipho teli kireng bat kadba udang pek se yanga ngalayo i iway ireng ibaret ba imi tulun hapdeng kiway pan ila kedia lai teli kireng kiba ladon lepa hangta iladon ki khmat brew bat kasentur bat ikom som naga kitab jong Daniel kalenong kabahnyo kadkhot kaba arpulai hadu arpunyo kaong kani kajing batai bala ayanga umran ubasaw ulong kahima kabasaw kabansadon ha kaperthai bat kan long kabap her na kiway pat kihima baro kan sabam lut ya kaperthai baro kaway kan sa kerdem ya ka bat kan sa yurot ya ka kisipau teli kiren kilong kisipau ngut kis im kiban sa pau ha kata kahima nangta en sa pau uway pat usim unsalong ubap her na kiba mensua bat unsa penlim yaki laingut kisi unsa kren ko persya ya ublay bah kletam bat unsa banben yaki pa ublay unsa persyang ban penkela yaki an bat kijingle buram niam jengki bat kipa ublay kinsa sya sansyar hau lais nam siteng te kadorbar kansa syong bishar bat kansa keni lut ya kabor jeng u bat kansa peniap ya u ya kajing sansyar bat kajing kraw bor jong kihima baro ha kaperthai en sa penkhamti ha kipad ublay bahak kletam kabos im jongki kan omkon barbaro kinong sansyar ha kaperthai kinsa syakri bat kinsa ko ngu yaki naga kitab jong Daniel kalenong kabakat way kadkhon kaba lai penriu hadu lai penyo kaong usim ka Syria unle kadba umon unko bau kam kraw bania unu ublay bat un kren sarong bau kam halor ya ublay bahakletam
unla banle ya kane hadu ba enda poi kata kaya ba ublay unpen saja ya ublay unle ya ki ba ulamut banle usin un kensnap ya ublay ba ki pa temen jung kilamani bad ya ublay ba ki kenthai ki dasisha un kensnap ya uno ublay namar ba un perkhan ba ukam kraw banyaki na kasithi ba ar jong Paulus apostol siaki Kristan ha Thessalonika kalenong ka ba ar karkhot ka balai hadu bakhat ar kaong watsya ba uno unsuko repi ha kanu kurukom namar kajing taj blay ba kraw tam kampatja ne ya ureu be anru ompat penpau utau khun kadujok bat udusmon ka bapen kraw yalade halor ublay uba dawa marway kangu kadan uta uba pensyong yalade ha ka tempel ublay bat uba nut ban khot blay yalade phim kan mau mu kumno ngalaju yathu hapi sapang kine ki ai ban ba nganang don bat phi phitem ka ai ka ba khang ya ban pau shuwa kaya ba labu kajing be an kala trekam tang ba ha ka ba re bat ya uta uba khangla yaka en hab weng no shuwa ba uta ureu be an unmi madan ya une utra Yesu unsa penjot theo da kajing pasal jong bat unsa penja lengat haba uwan pau markman kajing wan jong une ureu be an kan long kum kajing trei jong usoitan da kabor da kidakla bat ki kampla balam ler da kajing pon harukom ban pengop ya gitu ki balamang banjon namarba kemsem la ple yala ki do nut sia kajing sisa bandup light im namar kata ublay unpa haki kamen sem bakan riang kabaya lam yaki ban nget ya kajing lam ler kumta bagitu baro ki bom sem langit ya kajing sisa Henry kilabang tang ya kajing boman kin sasyatem na ka kitab jing penpau kalenong kabakhat khandai kadkhon kabakhat khandai hadu arway kaong nangta ngalayo ya umran klaw bad yakis kaperthai bad yaki perton thma ba kila penkre banyale thma ya uta ubasyong halor ukulai bad yaka kenhun thma jong ya uta umran klaw layo kemlang bad ya unong ya thu lupa balam ler uba lale kikam phla hakmat jong kikam kiba phla kiba layalam bakla ya kibreu kiba lapdiang ya kasyam uta umrat klaw bad kiba layamane ya kadur jong ya kini baro arngut la bread im hapo kapung ding kaba thang da kendong ya kiwai pan lapen yam da kawait lam kabalami na kasintur jong uta ubasyong halor ukulai bat kisem baro gila kedang yalade da kidok jongki kinong le persya ya Yesus Kristus
bat kabalang jong u kapau ha kitu kibadon ha kabosen syar kadar ya kane ngin syem ha ka kitab jing penpau kalenong kabakat lai kat khot kabanong kong hadu basipho ka kren ti ngalayo i uwei umrat klau bami nadurel uladon sipho teli kireng bat nyau teli ki kle halor kireng jong u ladon sipho teli ke pansngat bat halor ki kle jong u ladon ki kerteng ben blai uta umar klau ba ngalayo i uyas yem ya ulabasa Henry ki kijan kum kadingem bat kasentur kum using uyak jakor ula aya u yala kabor yala kaken bat kabo sunsyaru ngalayo i ba kawai nagi klik jong uta umrat klau ka i kumba kala mongjur tangba kane kacing mong kalakon kaperthai baro kawai kala bud ya umrat klau da kajing sngow pla kibreu kila yamane ya uyak jakor namar ba u ai yala kabo sunsyar ha uta umrat klau kila maneru ya umrat klau bat kila ong mano ubakum umrat klau ne uban wan yale persya ya u hauta umrat klau la ai ka sentur ban kren hanga mai ban kren ben blai Henry kabor ba ulayo kanne tang sauphau arbnai ulas dang ban kren persya ya ublai da ka ba ben sang ya ka kerteng jong u bat ya ka kerteng jong u kata kamot ya kibasyong basa habneng ya uta umrat klau lasya banyale thama persya kibreu jong ublai bat ban thom yaki la ai boru ha u halor ki jai benreu bat ki pai benreu baro halor ki ten ki thle bat ki thama baro yaune umrat klau kin samane baro kitu ki basyong ha ka perthai ki bomdon kerteng bala tho mendang long ka perthai ha ka kitab jong ki baim ka babat ukhun langbron bala sya penyam tekat ubadon ki skor tu unsya skor ya kini ki kten lada lamang yanu banlong meran lada lamang yanu banlong merau unlek syong merau lada lamang yanu ban sya penyam da ka white lam unsya penyam hang ni kapau ka jing yai sya satar bat ka jing yai jong kiru khoi lane kinong yathu lupa balam ler kidai kibayalam ya kibreu sya jingai na ublai da ka jing hikai bakla jing penpau khat lai khon khat uwei hadu khat pra kidon ki khep baya kinong penjot bat ki kris lam ler ki pau ha kaju kajing rindur Siti baar jong Paulus apostol syaki Kristan ha Thessalonika kalnong ka baar karkhot ka balai hadu bakat ar habaki Kris lam ler kinwan kinsa pelong blai yaladi kum kini kin sang keleng ka perthai ban hikai bakla ban kentat ya Jesus Christ ulawan long breu Siti baar jong Yohanes kalnong ba kat khon ka banyo CCC Sauspa 100% Yohanes uhikai yangi bangim dai ban nget bi Henry ngidai ban tenju
ya umen sem lada udai umen sem jong ublay ne umen sem lam ler sti banangkong jong Yohanes kalanong kabasa kat khon kabanangkong u Yohanes uyai ban shu haba ukres lam ler ulawan kumju ru ki kres lam ler kin bon baha kane ka kalong kadak kajingkot jong kapor sti banangkong jong Yohanes kalanong kabaar karkhon kaba khatphra dei manu ubalam ler utuken ubalen ba Jesu udai ukres uneken ukres lam ler ba ulen ya ukpa bat ya ukhun sti banangkong jong Yohanes kalnong baar karkhon kabaar puar kajingdon ukres lam ler ne unong penjon ya kabalang kala don lepa nadu kajingwan Jesu ukres lam ler ula don hau Judas ula pet na Jesu bat ula yalam ya kisipai ukres lam ler ban yale persya ya Jesu langba kajing pensoi bat petelen ti ukres lam ler Yohanes khat lai khon arpenyo danong khat pra khon iwei hadu bakhandai naksti banangkong jong Yohanes kalanong basau kat khon kabaar hadu balai ka Catechism of the Catholic Church ka number Andrews pa nyau pusan ka ong shua kajingwan asten u Jesus Christ kabalang kadai bania kendu kijing babunjan kaban pen khenyu ni pen atatin ya kajingai jong kinong bun u Jesu Lukas khat pra dekhot bapra Matius arpusau dekhot bakhat ar shua ban penkun ublay ukentu yangi baro banda pek ngor bah namar ukso uwan ban penjat yangi baro barban yalam yangi baro syadu jong sti benengkong jong Petrus kalanong kabasan kadkhon kabapra ukso upek yangi baro ban lap ha kanu kabanta bangi telot bat un sabat yangi hangta bat un pengop yangi ha kipom kiba kham kraw shu ukso utem ya kajing telot u Judas kumta upen shoye u ban yo spa sibon lengba kane u Judas ude ya u Jesu de kumta u Jesu kan tujur yangi bangi dai ban syarai baha yala kajing em bat ban duai baha da kumta ngin salai na kajing pensoi usoi tang Matius arpenriu dekhon khasan Paulus apostol ukentu yangi baro banla banyale persya ya usultan ngidon kam bandeng kitiariale jong ublay ngin sem yakini kitiariale jong ublay nakshthi jong Paulus apostol syaki Kristan ha Ephesus kalnong banriu kat khot kaba chipau hadu bakhat pra da kini kitiar ublay ngin sala banjom ya uksun Matius khat khandai arpenriu kublay sibun barublay unkurhu ya pi baro